Kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA jong BJP na South Shillong constituency uba Sanbor Shulai ulaong baki MLA kilong kumukpa hapo ke constituency ban petlem yaki be yakendo jing baru labo jing keliru yaki to ki baong ba judan bayarap yaki breo hapo ke constituency namar bar onro pongut ki MLA ke jela ki juyo kapisa banyarap ha ke constituency kata marshi lang marway lingba ke discretionary grant haba keren sikilat patai kubor ke sengi baar jong katayo ke kanre tarik unai tung arajar ar pusau uba Sanbor loong bakatulap jong ki MLA kalong arlak tam si benai bat mau ujuno senyang ru hateng na ketulap jong ban yarap yekitu kibama jing hapo ke constituency ni ki weipat ki bajuan ban yakendo yu Henry ba Sanbor loong ba ka ba ukam lae ban kershan ni ki break ba syam jinjar bat ki badan kam jing yarap kerke kadai lingba ke discretionary grant kabala mangknang da ke sorkar ya baro henru pongut ki MLA kata marsi paulak shisnem hababu jingkeli yaki togi bala penpau shikipat ba baki MLA kimla ban ajing erap kum ka bai dawai bat ki wei jing kershan yaki ba mat jing hapo ke constituency uba Sanbor loong baki MLA kimla satya ban ong ba kimla ban ajing erap namar baling ba ke discretionary grant uno MLA ula ban yarap ikipat ba kamtam lele ban yarap shimet shikito ki lanot habajia ka jingjia ka basujia kindit kum ka jingklat namar ka jingya takho kali bat ki wei ki jingjia ki basulong kindit kensan Henry uba Sanbor loong bala da manu ni ki MLA ki bamkwa ban shim mi ka pisa nakani ki discretionary grant ki haban tho sa Meghalaya Legislative Assembly bakim kwa ban pendon kam ya ka pisa Shisho ba Sanbor loong ru bakadon ka jing terwa sa ulam pang ging dor ba thawan ke jela man penkeu ya ka discretionary grant na ka shipolak sa ka arpolak ka sisnem yo wewe MLA ka ban trekam na usnem arhajar arpusan Di mentasi kalau kasi ka ba ngiso banay ngo yo blay ba ula ay na kasi ka ba ngelayo ba ni kendo ya kendo ya dagajing kerpat bat jing pedip jong perlok ba sapang ikong kumoy walang ilong kumina po Southwest kasih si badai ba lanyo kudu sedam karata te kai kalau ka ba syai swa pangan ya thu swa pangan ngan suya thu lengkot ya ka jing perkup borom jonga bat ki dukot ki jonga ke bidon lang ya ikong kumoy menta kasih ngasoba pi la banong lesi kumlo ba smor le ya MLA jong laban jong 19 South Shillong kumba pikeli kumno le aja rapat chapo sabar ka konsensi ngahi haladi marwe oi ngasoba ngu ya boro kinong tebut jong ka 19 South Shillong konsensi kibla ya jit yang anu kum MLA jong ki tambah kemau yang lajit kum MLA naga karkandai South Shillong constituency but ngade MLA juga karkandai South Shillong constituency tangbang ngade MLA juga Meghalaya nomor taka assembly yung Meghalaya member Meghalaya Legislative Assembly takamud ka mga long confine tang constituency mudodon gijing ka saw ki perlok perjor gijing kada ngatai kabut tang ngade yung amla cuban kata kamlong kabala ahi bin knerik ti ber kakar kom tray kam ko jonga kadika jinglong ko jonga na dur laikai kaba udah bana konsensi no parasnong no bayi wasem no do bana baru agam gila ya rap tentu kata hayin jonga kad ubawan lawade no konsensi bana sebar konsensi ni ngom jublik ling ya rap se kata kadika egi kaba mo kumba pia kli beli ya rap sabar kolong ba kumkini ki epi arab kiba kumbalong manakane ka sisa jan itu ki pada guna ada kodmet ilapan kuburom ni sutenat ida diru ba ki mo ki wan ra ya kada nam kuburom ya ka jelas te hagat ko manang sisa jan kong priska pengurum lena ibala chajil bani le iba du guna ada kodmet bani le ya to para olympics chadu Australia ajpo Moldova po Europe ya ka world arm wrestling championship te ibu beli lah ni apa ni Arab nomor ibu shuri ki sister ikut suat te ladang imdai punya ni Arab ibu beli inum yo aban le kajing lut ka banong ko masilak siteng arlang
te ngasoba kum gini ben Arab kin bagi bopli gi ya kile mikmat ya no naman ta jong ajong pin menta kastit bro ko te kum menta kasiri kong kumuan ide na po singi maulen mokrot southwest kasir hadir bagi laya pentip te hadir banga yo menyakan badi ibopli i kerta jong iladon nyu penduduk senem kerta ikun idon kan rengut ikun te sawun naki kim don su boleh ulah ibet ban sim nai diceladi im mentabat kan argut ikun nang tabat san pusawut kiksiu kun miau kun ksau kubiasu nang ta ngiabu jingwairu ikong iba mek lengdo obade u pagi kun jong idon apo jing tia im don kamet ka klan tiba beli pemirap ibu beli ka jinglut ke banong arlak tam celu sepo ini kan marathon race ke jiya mare race ilayo mikmat ya kari India mairu 100% ya kari India nang dia nga state jungi kari India beli yele ka sepo Australia obnai Oktober jadi sung ini benai ketibon ketika dia ba abai mikmat dia borok konsumsi borok rubu tuli konsumsi ini benia kun nawara kana wara name borok jadi so baro ini benia ai ketika bon ketika dia mai mesti yang ia bor kecing doa ya ibin job in wara ya kana ngoborom ya ya dia ya ki kun iksiu ya kuru alang ini ya ka ri taj beriu yang ka state di borok we kita kadau Pi gadis keceriran nggak mau ba ngarang sajir ko memelia malah jar pra atau ko por kiai sabro andru pun kiai meli lailak teka arajar pra nang tu karang isi ya ipor ka kiu dor ki mar ki mata na jadi ba ki bopli mo te ngile ya karena atau ko por ngia karena speaker ngia ajumut tegila berkiu saki salah, nanti suki karang ya kapur pelatih kena kiu, tilai perkiu bersa ke sekolah. Dah adu mentai, yo sekolah. Tilai be hapoka, lai be hapoka, hapok ya meli. Borok rupung dah meli sekolah. Te mana kan dia kebenar mat, mentau sedem. Hampur barang dang long session. Te kapur bayar di Shaski, akan merajung speaker, honorable speaker ba Thomas Sangma. Laya songkai lang iba ucip besar jung iba Konrad Sangma iba Prestun Tensong kemudian beri cip besar jadi siapa dah kecing ya keren ngaperken mau biang iki iba pej hak pertai mentar te kecing lut ke babun unong kecing lut ke babun ku ngi ku biang meling ngilom ki kepa jo konsensi latip bi haba kikun gidon kam kecing don kam kikun aka puli kadang le hak kecing don kam jugi mangasi jiwan seno gon sukupa am tam mo tengar ngolong kupa ngi ku biang meling ngilom ki kepa kacing duna kacing don kamu jong kita ndalaya kan ngumta tagi ngilai ajumur at least topen kiu no cakar pola kan ko bicing long jingman jeng ada kacing kiu ki mari mata te ar polak te laya keren na ko por te ngilai bud dia ni ai pen kemau ngalaya pen kemau te tagi kita yo gini benar kita yo beladan te ngalayo ban le assembly ngalayo pun bandru laya follow up ti yo ka file ada ki gila ada propose arbola tega file garon kelap na assembly sekretariat kelapoi chapo mi jong chief minister te uru dang le cabar te kasong nomor minister kapoi bubat dia ke finance mi chief minister ba kodon sangma te hu poli undala approve mau te mentau stem tigil ada bio arajar rusau baru andu pu dia milih ulang te nadu karena arbolak de dakila approve pan te ki milih kini open jerap kini no arbolak nadu usnam arajar arbusan ban dia tekan ke Arab deskripsi dengan kebut kalau kibaburi babila banai kijun kaman kasih menta sim kamtam ikiduk kisuk kibam de kinong trekam surkar kinong bela kinong mo kini ke bakili cikling budi kibala khlan no blok kibala bom ki wido ke ban kun armut ilit cikling budi ulit trai belas ki berpendap ikun kajar khat kum kan uksa chudu don wo nong bela nyarong ulit trai saja lani spo mo kwar tu ya chot kot umi laban tu po ya po sibil hap cross ke surok nda po ya po hang tu kawan kensan ke kali ke speed kata ai dan fit kendong
kipai ban tun dalayaras po sibil kan poi banong subarang tayo buru laklat na wah nartip kalau ko beli hai arung ikun lem no la kerukom pen kuy ya kamen tadi ki balan haga balang kristal tot kam ko sunduk depan tit sunduk rumentak ba tat nyo hajar prajar seneng to haka jing ka rukom gari ti ga dustur ga jungi pilatip bi mud hapti ukhaw hapti ido hapti di sini islashay kuai pati mo babu CRC benama Aisyah ki bahi ma ka bapli ga de katak jing lut arspa nga ka tun hapla ka le ngona do so gunong kerja yo undong kamai gai sagidi ki khon armon sa kini jing lut ka sunduk ni odai ini kuai pati do ai sini islashay ni odai kane genga distribusiran tekane rudap jenos pulang sistem TPO bani Arab untuk beli pentit di sunduk ipi bisa begini tid kuai pati ban pendap begini amrukom tiki bamdai ki Kristen bagi non Kristen bat te pihak ban ai ki jiarap bagi tid itiar puja gini tai ban tid ke ding thang ki batang ki ba mo bagi batang bagi kucing lut ke babu te kane ke bagi ai support te kamta magi por ba play school apor ba play school kiba play kibala du no yo nong kamay jo gayi kuma to kapor kiba play kiwan chano kya por chatun kong jo ngalong kumukpa ikun arun play school duna lay hajar duna saw hajar kataru bapi kia lumni duna san hajar kum hat kapor kumno pidi eki kumno pidi eki pia ayam jiarap bagi play school ikut te kita ki ba ngiri ban Arab ye belum genuine la belum genuine gi ne ngi bu ban Arab ki kum ngapor play school don gi bapang ba sistem nalor ka health card dang don bat extra gi saiban kiburun kam snam habiat hit snam habia wat snam mana ki babu na gi atre ki jinglut jing siap gi bapang gi sistem gi duna ki by school by college gi duna kayap kadu ne tai ki bapang kansar pang TV kamta mulung ki betuk bekerdo kaba ngaku buah ha we aku non sila jong atip yang aki numnur ki tok kita ki numnur wan sangai tangki balong genuine sisa ki pa lakim khat ni tip ya kita ki de jengmut ka diskran unfortunate incident ban ai ki jingjia ki bapim la ban tip lupa kai ki ban ja man ta kai ban ja chi ki bapli ni ba khang ni ki khang lo kumnom la na jera bi pajba kemeli kemla banong kumta haba kana long la ai bron ru pungut kemeli kumno kemeli ki meli menta jo baga hang jing hang mla banai kana ka pisa ka guidelines long ba ka discretion grant for the public namna pajba mdei bo ka discretion grant balaj bolak bo bos mborum te babla ka trangi ko na gi enjoy kana banai upajba ke guideline bala ai garis paulak yami siapa min ai kita jing jiak beja sosi beduk basuk alagi jong ton si bron rupu umur ke yami lingi you cannot see that mla bana jera bomdon kata ke jera you cannot see that you cannot misuse mla pern ka baklain ka bisa ka bala ai menta jong ki duk suk ki pat be jogi pat ba ka kerto kala kumbolong ka lockdown bro khoi pia ba me ka bisa ka ba ong ha ka lockdown ka central government daki south park kuroduna ka ai ka bisa kalau ban ai jiarap kabam gadi kena tai ai khanang inang aku mah katuka klam lockdown tu kumya tu ka pisa bro khoi kamlong ka pop pipi ni apa ka pisa baden ai pai ba ya tiap sepla la jong kalau ka pop kaner ko bolong bala ai hakim ali kele te jiarap kumi ni jinjia sosi alang jo ko si dom don tumur ya beli cek yang te mono bachip lara om don do warchim ngai tu pisa ada jing to return ba I'm going to utilize this ten like in my consortium lihat itu. Kamu ki aja kan ban ini ga. Kia ban ai jing kai kas mu subuh mentera kan gue yang ngai sepo hajar tengah. Itit senduk subuh nyaw hajar tengah na perajar ia ka kas mu. Itit di sini Selasa do siang do masih ukau ke sini baperun kami yang beri CRC kita sai kas mu tai terperdap kau form. Yang itu ngilum dah kalau alut sepo lagi saya submit UC bagi dor gidar mereka kas mu ni dengan seli
submit siapa assembly secretariat. Lara pim submit ke UC next pimio kat pipat submit yang kata kabar acim sekolah ke UC berokait kabar pat biang apa assembly kin return nang pilih apply biang kabar niyo biang juar pesan pimio asu until unless you submit the full UC satisfied check by the account branch pada Department of Assembly kalau okay kila biang ke cingkai dia berokait kasbu berokait saya kasbu rapet kira macam tahu ini kira ki ghos kasbu nak pada cicat berokait melap macam tahu kasbu type ang tu serai kasbu not tiak batsil pada kasbu dah kena batit senduk dah kita puja nak kita dawai nak ka tir injection nak tir senam berokait penbiang cini nak kau di penbiang bro itu submit dah lah long satisfied daga office jong assembly then only dah apply jong arusan lah yo nong habang ngalaong bakadon nadu arjar pram lo meli nakalailang laki ucap salang nakasalang kecipu pulang adu mentah pulang but nadu sudah arjar arusan ini arpola gajing yakun gajong ha banyak keren ban kongu yo speaker yo honorable chief minister ba Thomas Songma ba Conrad Songma ba deputy chief minister ba Prostun wilayah so ya hap tukumnop mentah kinong bakam don kata ka disregard ngaka ka sanctioning order kana kata ngaci su ngaci sombe da po assembly you cannot see stand up himshim large meli himshim yang kapisa tagi hab ada jing tho ba I'm not interested to utilize this grant of rupees 10 lakh sanctioned by the office of assembly ngan shy dengan I reason ba balai ngam tre si mun ngaya 10 lakh berpun kam konsumsi ke jongan kata jing tho de bendon ban omba bum juai ke government it's false and baseless. Cipora, mentanya.